Ngibingelele kuphina kuphila kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana einkundleni zokuxhumana umculi kaMaskandi iGeza la mgube laphana wengane zakwethu selimemezele ukuthi lizodedela ingoma eyodwa ezoba khona laphana kwi-album yakhe laphana wengane zakwethu yakulonyaka uzoyidedela laphana ku YouTube. Isihloko sengoma azoyidedela laphana sithi wagqoka kahle. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucimezele subscribe, cimezele nebell ukuze uzothola ama notification.